Ialehkai FIFA Under 17 World Cup Round of 32 hapdeng ke Senegal Persia ke Uganda. Haba pai syagna ke Ialehkai ke Uganda kalau khurgan amjob Hadien bakalala aban Pynliem ke Senegal ta shigul lanot. Ialehkai hapdeng ke Austria Persia ke Tunisia. Hagane ke Ialehkai ke Austria kalau khurgan amjob Hadien bakalala aban Pynliem ke Tunisia ta arlanot. Ialehkai hapdeng ke Venezuela Persia ke North Korea. Haba pai syagna ke Ialehkai ke North Korea kalau khurgan amjob Hadien bakalala aban Pynliem ke Venezuela ke Ialehkai. Ialehkai hapdeng ke Croatia Persia ke Uzbekistan. Hagane ke Ialehkai paro artli kan hun kia khai da marshi gol hadu wokor ke kendai per minit. Badai ke penalti shootout ke Uzbekistan kalala aban Pynliem ke Croatia da sau lalai. Ialehkai hapdeng ke South Korea Persia ke England. Haba pai syagna ke Ialehkai ke England kalau khurgan amjob Hadien bakalala aban Pynliem ke South Korea da arlanot. Ialehkai hapdeng ke Japan Persia ke South Africa. Hagane ke Ialehkai ke Japan kalau khurgan amjob Hadien bakalala aban Pynliem ke South Africa da lai lanot. Ialehkai hapdeng ke Italy Persia ke Czech Republic. Haba pai syagna ke Ialehkai ke Italy kalau khurgan amjob Hadien bakalala aban Pynliem ke Czech Republic da arlanot. Agawai par ke Ialehkai hapdeng ke Germany Persia ke Burkina Faso. Hagane ke Ialehkai ke Burkina Faso kalau khurgan amjob Hadien bakalala aban Pynliem ke Germany da shigulanot. Bari agane ke shigul ke Burkina Faso kalau yo ban tap Tang Haka minit kemasan.